ngicontribute ngingakayitholi kahle into ekuthiwa ngiyayinikelela. So okubuhlungu ke ukuthi njengoba lento isikanjeni kunabantu abafaka imali zabo lapha ezinkulu abanye yabo and ekugcineni imali zabo babeyifaka ngoba nabo befuna ukubona imiphumela emihle yale mali abayifakayo yabo. Mina ukube ngiyalinganisa ukube kwaqhamuka nje mhlambe umtshali ngayizwa ngumtshali ethi umtshali kuya contribute mhlambe nemibuzo ngangizoyigodla but ngabona uMax wakuyena umuntu engimthatha serious mina ku TikTok. So angikwazi ukukhipha imali ngizwa ngoMax ethi uMax akukhipha imali. Ngeke mina ngikhipha imali ngizwa ngoMax ngoba uMax ngazi ukuthi umuntu wokudlala nje. Yabo? So kumele ngiqale ngiyibuze kahle leyo nto ukuthi le mali engiyikhipha eyani ikhishela ukuthi kube njani. Ngikwazi ukuphenduleka ngicaciseleke ebese ngiyakhokha. Yabo? Kodwa ngoba kunabantu abagcina mfethu bekhipha imali zabo abanenhliziyo ezibhlungu ngicabanga ukuthi Max ninomyeza ninebe kade nidrive abantu kumele nizame ukusolisa khona yabo kumele nizame ukusezwanga lapho kaNgcobo la uthi ucabanga ukuthi Max ninomyeza ngicela ungiphindele lapho ngithi mina kunabantu enibanxenxile kakhulu ukuthi bekhipha imali zabo bekhiphele kuphela bekwazi ukuthola lento enanithi nizoyithenga yabo. So ayisathengekanga leyo nto njengoba ingasathengekanga mina sengiyakujika ukukhuluma noma ukukhuluma sekuyajika ngoba ukukhuluma sekujika nje ngasekugcineni sekumele nina nibuyele kulabantu nibe nendlela yokukhulumisana nalabantu laba kade befaka imali zabo ukuthi iphuthele kanjeni bafisa bona abanikazi bemali abayifakile lilungiswe kanjalo. Sanibona hayibo ngifuna lana webafowethu wemfoka amakhanya nginombuzo mfowethu enginawo lana oqondane nawe kuke namagama mfowethu aphumile athi ulokhu njani umyeza wakhipha u2000 ongowe drink wawubhekisa ngakuwena bese futhi ngibuya ngiphawula kule ndaba elokhu njani ye contribution mina ngiyacabanga ukuthi bafowethu yonke lento bekuyinto ebihleliwe hayi ngoba vele ibicontributele egameni likaThamara abantu abasebenzise igama likaThamara kwase kuya ukuthi ke lo muntu abam-include kulento yabo ihest yabo leyo umuntu onomqondo ohlakaniphile ukudlula bona ngoba lengane kube phukuphuku kube le mali lena umyezu useyidlile ngendlela engizwe ngayo mina kube umyezu useyidlile le mali kodwa ke ngoba lengane iyacabanga futhi ngiyakujabulela mina ukuthi nomqondo okhaliphile ngoba ikwazile ukuthi ingakhiphi ngisho kwasenti lesikhala leli ithi nikeza abantu abangabafowethu laba sebethi bafuna ukudrink ngoba umfoka amakhanya ke yena ichazele leyangane yasho ukuthi umfoka amakhanya akaze acele drink kuyona umuntu oyena ojujumezela indaba yakho drink kube umyeza ethi ufuna imali useze wakhipha imali ephaketheni lakhe engango 2000 ethi unikeza umfoka amakhanya eyikhipha le mali kuyimali eyivala mlomo ukuthi engahambe ekhuluma angazi ukuthi yini lena obekumele ikhulunywe umfoka amakhanya obekumele singayizwa thina ezenikezwe imali engango 2000 uyawazi nalo kuphelele shuthi le phela uMax umyeza beyivalela uMakhanya la ethi akangachaze ngalokhu uMakhanya elaborate kakhulu explain echaza ngoba imoya isephezulu kwimedia kuzovelela elinye ilanga uMax azochaza ngalo. Max awugonyuluke yini le konke kufanele sizwe lapha Max kuwena man umnyombo walento le Max we-rush hour sanibona we-rush hour nakho nje usiyawuvula ulife ngale uthe usiyawubhizi nama-call kodwa usevula ulife ngale kunomunye ulife ngala hayi uphumela ethi u-anti-call vele umthetho uvula ulife-ke manje uvula ulife kodwa nawo omunye ulife la hayi ubalekile usengakhonyuluka-ke umfoka amakhanya la aqala cha ukuthi lo 2000 utholile ya ulive yena ngiyambona la ngoba nginamafoni awu2 ulive vele ulive ulive cha wegcama uMax bese echazile vele 2000 cha akawutholanga yabo
Hawu kanti futhi Hawu. Yawu bese Hayibo. vele awutholanga sekuchazile Uyabona ukuthi lokho. uyabona Hayibo, umtshalo ukuthi kwenzakalani? iyafiyetha yonke lento. Uyambona ke ngakhe vala uMax ethi angakhuluma uMax lana. Yo. uvimba ume wathola malini ngoba ngakhulumi nawe la mtshalo wena mtshalo wathola malini ngoba nawe khona masifone emaceleni wathola malini hayi Qhamu pholo. umuzomuhle amapholoba lo ubuzayo ngiyawuthanda Ngiyacabanga ukuthi elika King Bhaka yiwo amagama ama-beneficiary la umtshali cha Ma kathi beneficiary. wayengekho futhi naselistini yama-beneficiary. Umtshali bathi uthenga ibhetri elisha lemoto. Uyabona mina into engidabukisayo kuyo yonke lento But into engidabukisayo kuyo yonke lento ingane zakwethu ukuthi kuphushwa iagenda njengamanje yokuthi uMax benomyeza bazama noma bazame ukuqola uThamari kodwa ekuphusheni leyo agenda leyo akusanakwa phela amaqiniso obuntu njengempilo uThamara usewumuntu nje oyingiloso innocent kuyo yonke lento igebengu oMax noMyeza kanti manje nina bafowethu nibuye nibheke kanjani kanti impilo uMyeza ungakanani umsebenzi awenzela uThamara ungakanani okubi akwenzile kuThamara ukuthi sengaze nimbhece kanjena nimthuke kanjena nenze yonke lento mawucomparisa iachievement kaThamara ngoMyeza kanye nalento enimthukela yona ubani ogeyinile la kahle kahle phakathi kaMyeza noThamara lento mina iyangidida bafowethu nakunina ke nje uThamara lana wasukelwa esukelwa uMyeza ugeyinile uThamara engenzanga lutho engasebenzanga engenze lutho Akaze acele uThamara ebilinde yes engenje ingakho ngithi engenzanga lutho ngihlanganisa konke lokho ukuthi engenzanga lutho engacelanga lutho futhi engazange enze lutho into nje abengayenza is just a simple thing into ebizwa ngobuntu ukubonga ngalokhu osetshenzelwe kona kuphela is that a crime ubuqili ubuqola lobo ubugebengu uyagetshengwa manje uThamari ngokuthi nje ukubonga nje ukuthi thank you Myeza mfowethu azange ngenze lutho ukuze ngiachieve lokhu uthukiwe wena unamazondo uyazondwa ngenxa yegama lami ngiyawubonga wonke umsebenzi ongenzele kona ake uphuze nayo idrink wehlisa inhlambo othukwe ngazo ngenxa yakho ngiyayifuna le drink. Mani webhuti omdala leli gama le drink lilibele liyabuya okokuqala webhuti omdala kukhona imali yaphuma engango-2000 serious Le drink le. kunemali engango-2000 eyaphuma ngathi ngapha eMtuba wayohlangana indawo yokufihla ikhanda semtuba yabo uthe mangathi sibuyile akaze buye ne-feedback mfowethu ukuthi usehambile wafika eMtuba kwenzakalani lo 2000 loyo wathelela imoto eyaphike ngoba phela lento ayilanda eMtuba ayikazi ibuye Nakha. usho ukuthini bafuma uthayekazi ibuye ibe ingaka imali ehlanganile kwi-account kaThamara ngoba phela Washintsha manje uMyeza mina. yona Webhuti omdala, angikhulumi, bekuyinto angikhulumi. ebisuka izongena kwi ubona angikhuluma into ephuma ekhanda lami yayizwa leyo nto uyichazile le ngane ukuthi kuno 2000 owaphuma okwathiwa lo u2000 wamafutha nokuthi ngizofike ngifihle ikhanda la engiya khona inkosi ithizene ethe angovela lapha
yabo uthe ngabe sehambile lona ayikazi ibuye le mali ngoba washo futhi umyeza ukuthi lo 2000 mangabe sebuyile uzobuyisela futhi ephaketheni awukazi ubuye lo 2000 lo manje ucold drink wa10 lono ka 2000 kodwa ke wesitokama ake si-apply nje logic lana mfowethu wena mangathiwa uyanginceda kunemali ey'ngena kimi then sekumele uhambe mhlawumbe uyokhuluma nabantu abathizeni ndawana thizeni kusho ukuthini kumele uthathe imali yakho ekubeni ikhona imali efaka kulesi sikhwama uthatha imali yakho usebenzise imali yakho your own money ukuthi wenzele mina imali wena ungabheke nzuzo kodwa mtshali mfowethu akakathathi sakuyibona mana welokhunja umtshali mana mtshali ukuthi ayithatha yebo Mapoloba inkinga la mtshali sekutheni imali lena ebekuthiwa iqoqelwa ukuyokwenza something Hawu akuyona imali ebekuthiwa nje iqoqelwa ukuthi iphile uThamara yabo imali le angithi ekwakuthiwa iqoqelwa ukuyothenga ipholo ngokusho kanjalo so awukwazi ukuphinda uthathe leyo mali esikhwameni ngoba nakho wena ngithi wena umsebenzi wakho ukuqoqa so awukwazi ukuthi wena uphinde uzothatha leyo mali ingakahlangani yabo okwesibili la inkinga bekhona edlula zonke izinto Max ngendlela oyibuza ngayo ukuthi iphutha lika-Miyeza libekwe ukuthi uMiyeza engabayitshela abafaki bemali ukuthi kuzophuma nemali yedrink ngasekugcineni kule mali engiyifakayo iphutha lokuqala lelo umuntu mayisuka ezofaka imali yakhe kumele umcacisele ukuthi le mali yakho oyifakayo iyani akungaqhakambiswa into eyodwa kungashiyo ukuthi ngasekugcineni ngizothatha njalo 10% wami wokusebenza kanzima bayitshela abantu abafaka imali bazi ngoba manje kahle kahle la is like ube clean uMax ubedlala istokfela uMax ufaka u4000 walindela ukuthi uzohola ngasekugcineni yabo kodwa kunabantu abafakayo abangeke beze behole lutho abafake imali enkulu Wemfuka Mapoloba yonke lento vele yonakala ekuqaleni ngoba lengane ichazile ukuthi yona yafonela ukuthi na umgodi wemali usuvulekile lana ngoba umgodi wemali usuvulekile le mali izoshare ekugcineni kodwa ke lengane yasisebenzisa umqondo ukuthi ngoba vele le mali ifakwe ngegama layo akekho umuntu ozothola imali la akugama naye ukuthi amalu manake naye ukuthi amara uwrong ekutheni etsheliwe ukuthi le mali esiqoqayo soyishare ebese shintsha isivumelwano ngasekugcineni naye uwrong mangabe ukuthi babe ukuthi izosherwa ngasekugcineni sidlala ibhanoyi la sizoluwisa lizophahlazeka bese siyashare urong bese jika ibhanoyi selibile bese jika Ashiwongo nje kanjalo ngeke namanje ngisakhuluma ngisathi mina uMapoloba ukhulumela ebhuzwini lokuthi uMapoloba uma kuwukuthi lokho babekuxoxile bakudlala ezithebeni ngenkathi iqala indishi kushawa uma ukuthi into eyixoxiwe bavumelana bona yena uThamara wayeseyishintsha lento eba nobusingeleli uwrong yilento eshiwo uMapoloba uyabona nje mina bafethu amazwi ami okugcina kuyo yonke lento ngi-involve kuyo noma ngikho involve kuyo I maintain my standing sokuthi uThamara whether bavumelene noma abavumelananga kwi-conscience yakhe kunembeza nje wakhe uThamara njengomuntu njengomAfrika bekumele angiphinde futhi lapho bekumele kube khona okuncane akunikeza uMiyeza I still maintain that uThamara bekumele kube khona okuncane akunikeza uMiyeza anginandaba ukuthi omunye umuntu uthini omunye umuntu uyibiza ngani leyo nto leyo kodwa njengomAfrika njengomuntu onenhliziyo nonembeza okwaziyo ukugeyina ukuthi ekugeyineni kumele ubonga abantu abakusizile ukuze ugeyini ukuze uachieve
bekumele uTamara ukuthi kube khona okuncane athi thank you Miyeza. Ngiyabonga. Ngiyakuzwa uMfokamakhanya okokuqala mfowethu uTamara uyasho ukuthi ehlale ephakela izintandane nje kumele iphinde nazo zimphakele back. Njengoba ufata ephakela izintandane nje futhi kumele iphinde nazo zimphakele back sithi siyabonga fata. Usho Ayikho intandane ezilapha uTamara futhi intandane phela isuke ingenalo ukuthi intandane imiphi uthi iyobonga ngani ke. Kodwa nje all in all bafethu uTamara bengayicela ngavela imali. Umnyeza noma ngabe ube nendlela bafethu ukuthi ke ufuna leso lokhuzana. Bekufanele ayicele kahle ngendlela eright. Nakho manje kuthiwa no 2009 ezayicela nje wefihlishende ezayicela ubethunywe ubani wayemthumile Ubani ezayicele. ubani wayemthumile azayicele nje ubethunywe ubani Bethunywe ubani ngoba singabantu. Umbuzo waka Great R lena ubuza ukuthi ubethunywe ubani bafethu. Wemfokamakhanya yazi lezi inkulumo Umbuzo lo awunifanele lo mbuzo. Anini bafowethu manini. Mana wemfokamakhanya Hayi Max Ngoba Max Niququzelani nina niququzela ukuthi umuntu osizwayo umuntu onga-appreciate uma esiziwe uright ngoba bebethunywe ubani laba bamsizile. Nawu nje u2000 Maxi. Kuwena nje Max u2000. Bamsizile business ngaye. ngoba singabantu. Sawona manje lapho Utamara bekumele bonge ngayo. Yeah. Shothi njengoba uMax baphusha kangaka Bengifuna ukuzwa nje bafethu uyabuza ukuthi lapha kodwa akaze aphendule bafowethu Wethu uku-appreciate umuntu angeke uzukalelwe ukuthi umuntu umbonga ngani kusuka enhlizweni yakho nasothandweni lakho. Lo mazwi lawo ami uyawazi uTamara unawo efonini yakhe. Ngathi mina angeke uzukhethele ukuthi bonga ngento engaka. Akusuka enhlizweni yakho wena mawubona isidingo sokuthi ufuna ukumbonga ngo100,000 makusuka enhlizweni yakho nalokho ku right. Mawubona isidingo sokuthi ufuna umbonga ngo2000 kuwe lokho kodwa u50,000 ukhipha u2000 uyabona ngasho mina kanjalo. Ha also unana figures 50,000 noma engakhipha futhi kube nemali ongekho happy ngayo. Yabo? Isixaka lapha inkulumo yakhe ayiright usayiqala kodwa manje ngasekugcineni iyasigwinya kwayisholoshenge ngoba ibuye kube nemali othi wena ayigculise u2000 ku50,000. Yabo? Okuchaza ukuthi awusho ukuthi wena akabonge ngoba kunemali oyibiza ngokuthi lena ngeke kodwa kube yiyona. Wemapholoba uyazi ukuthi khona inkulumo ephumile. Khona inkulumo ephumile mne wethu ethi yona ulokhunjani uTamara uyigagulile imali engango 5,000 kumyeza yabo. Uthe mangabe ezama ukuthi akhiphe lo cold drink ka 5,000 kumyeza umyeza wasekhombisa ukuthi le mali incane ngoba labantu bathathu yila kuphume khona igama lika Mfokamakhanya lapha negama lika Bhuti lapha ulokhunjani nobhaka kusho ukuthi kahle ke ibandla libelivunela nje 15,000 khona obuza ukuthi imali yamanye amadoda mina benifunda imali yamanye amadoda anini wemtshali ukunika kwethu umsebenzi ke manje wena ukurun icompany ke yokuphezela umyeza benoMax ke manje sibancephezela ukuthi lekhulumele siqhubeke nempilo bafowethu. Bengifuna ukuphendula lo mbuzo nawe ipercent ngasekugcineni. Bengifuna ukuphendula lo mbuzo kage ukuthi athi hawu wena Max manje mawusuthi u2000 mncane kanti wawusho ukuthini. Ngathi mina enganeni ngenza isibonelo
ingane yangibuza mhlawumbe isazowadedela lo conversation yangibuza ingane mina yathi we Max ingibiza ngobhutiki ingane yathi webhutu Max imalini wena uma ngabe ucabanga mhlambe engathiwa mhlambe ngingamele kube ukuthi ngiyayilokhuza ngiyayikhipha as udrink yathi ngane ngingajabuliswa imalini mina lapho uyabona ingane yangibuza ikhona lo conversation mhlambe nje ngoba vele izinto ziyaphuma izophuma leyo conversation leyo uyabona ilapho la ngathi mina enganeni cha akusuka enhlizweni yakho lo ndaba le ingane lodwa ingibuza ukuthi imalini kwathatha isikhathi eside silosidikadika nje leyo ndaba ukuthi imalini up until kuze kufike la ingane iveza khona indaba ka2000 eyawunikeza umyezi so uma ngabe isithi ingane mina izonginika udrink wami kodwa umyeza angeke izimninga ubuyisanga u2000 ingene lapho ke indaba ka2000 not ukuthi ngathi mina u2000 ngane mawuza kimi ngabe sengithi ke mina ke ku50k emsebenzini kamyeza mhlambe usungamedela kulo 2000 ngoba mina ngazi ivelu kamyeza ukuthi u2000 emncane kumyeza kodwa ngangenza isibonelo enganeni Umncane inyona. Umncane makwenze njani? Hayibo. Max wathi u15k ubuyini ku50000. Hayibo. Wenza admin la rush hour. Max ngicela ukubuza la niya understand ukuthi le mali yabantu akusiyona imali iphume kumyeza ngoba manje sengingathi le mali yonke ikhishwe umyeza na understand ukuthi imali yabantu le mina nje voice note wemaqhoboza mfowethu wemaqhoboza mfowethu aha ake ngibuze umfo kaMakhanya kuyena ubengakwazi ukuthi agcine ukhiphile no drink mase kukhona ama video asekhandwe umuntu ofumela umnikeza imali ye drink akhuluma kabi ngawo ungawukhipha local drink wena angiphinde ngilungise la ekutheni ngathi u15k ingakho ngithe yonke lento ingane mhlawumbe isazoyidedela ngathi mina Tamara ukube bekuyimi kowami unembeza njengoMakhanya kunabantu abangenzele imali engaka engazange mina ngifake lutho kuyo futhi engingayicelanga owami unembeza bewuzoba free uma ngabe kule mali ebese ngibonga laba abasebenze kakhulu kuyo ngibathi nje phohlo ngo15 angishonga ukuthi ingane kumele ikhiphe u15k ngenza isibonelo ngami ngathi uma bekuyimina uyabona cela ukubuza mina ngalokho ngabe sengithi mina we lana akekho umuntu ozokuthathela inqumo iappreciation ayinqumo futhi ayiforswa ngathi mina kukuwe ukuthi wena wenza kanjani ngicela ukubuza mina ngicela ukuphendula njalo umbuzo wami uyazi ukuthi le mbuzo yenu inkinga ngoba manje into oqala la nina nibuye nishawo ukuthi nifuna nini ukuzenza ingilosi la ngathi la fusati engazuthi nina lana nihlezi nje nimsulwa la nani benizoyifuna mani imali la ngiyakhoshanga umsebenzi nifuna ukubenefit phela manje umuntu uyochaza into eyodwa kuyosela yilo ngichaza into eyodwa Ngidedeleni abanye banda cha ngidedeleni abanye mina ngicela ukukhuluma bese ngiyehla phela ngilongiphendula into eyodwa nje la umbuzo wami uthi mina mangabe sehlephula u15k ipholo lizophuma kanjani ngoba phela bekuwukuthi ngithini ipholo hlephula u15k niyazibona ke Adi niyazibona nje ubani othi akahlephula u15k
uthe but Max wenza umzekelo nathi sesenza umzekelo ukuthi mangathi ukhipha lo 15k awushoyo wena wenza example awukwazi ukwenza umzekelo ngomzekelo wena hlala nje epointini wena umuntu ovumelekile ukuthi enze umzekelo wena nana no yenza umzekelo ngepoint yakho ungenza umzekelo engazazekelo ngoba wena beka ipoint bese wenza umzekelo ngaleyo point yakho ukhuluma ngenhliziyo kodwa rush hour Umax khuluma hayi nini baniseyicathulweni zami nina khona nizoyi-understanda lento eniyenzayo lento yokuthi niphendula imibuzo eyodwa nje imibuzo eyodwa ungena omunye umuntu usazongibuza umbuzo ofanayo nokade ngiwuphendula ngenaney'cathulweni zami nina khona nizo-understanda lento eniyenzayo cela ukukubuza mina but Max ukuthi wena umuntu mangathiwa manje siyamdonethela sithi akakho umuzi mhlambe ekhaya kubo wena kuleyo mali ngoba usebenze kakhulu uzofuna futhi ukuhlashulelwa kuleyo mali leyo kuthiwa akakhanda umuzi ekhaya kubo ngoba nakho bengaphilile kahle futhi no ayandamsweli phela kahle shulelo ubani ofune ukuhleshulelwa la ukuhleshulelwa Max ofuna igwinye nopolo ngiyanishiya ngoba ingqondo zenzi zincane kakhulu uyabona wemfoka amakanya abafowethu ngizwelana nani nje yize i-haste ingasaphumelelanga ngendlela uyazi ukuthi sorry ukungena emlomeni bafu uyazi ukuthi bafowethu ngiyazi ukuthi njenge security nibuye nisibukele phansi ne kodwa ngenhlanhla ke mina ngileli security vele number 1 elifundile number 2 elihlakaniphile uyazi ubokwenze njani mawubuza umbuzo ubobe sewu-aplya nje ne-logic yakho ungayibuzi into nawe evele eziphendulekele nje ubuza into nje ebhaliwe sobala ufuna nje ukumosha isikhathi uyibuze nje into esobala nje apply your logic besizwe nga-something uyasho ukuthi thank you that is humanity ubuntu nje lobo ukuthi mawusiziwe uyabonga ayide ubonga ngemali noma ubonga ngomlomo mawubonge ngomlomo still ubongile mawubonge ngemali ingakho mina ngathi kuTamara mfowethu kusuka kuwe ingakho mina uTamara kukho la ezonivezela khona ukuthi ngake ngamfuna imali ngake ngacela imali kuye ngoba ngakwenza kwaba clear kuye ukuthi kusuka kuwe ukuthi ungibonga kanjani indaba yedrink yavela noTamara kimi akumina engaya kuTamara ngafuna idrink uTamara owathi Max mina ngizokunika udrink kodwa umyeza kusabhadu 2000 ngakuye uyabona so yekani bafethu ukuphusha ama-agendas igama lakho uTamara kaze alikhulume kabi ukuchazile lokho nathi lokho wemfoka amakhanya ukuthi wena ukazi ufuna idrink siyakwazi ayikho into okumele uyichaze wena siyakwazi lokho ukuthi awukazi ufuna drink wena thank you so much khuluma umaqwala ukuthi wena ukazi ufuna drink ukuthi wena ukazi ufuna drink siyakwazi lokho kodwa ke emva kwa sotethela ufehlishende bese sitethela nangu kulokhuzana undlo okay Max puti endabeni ye 2000 ngale ku live kaSiya uDoc useshilo wathi uzoyibhadala lo mali uclear yonke lento leyenzakalayo so whatever amount uTamara kakoleta yona ubhuti loya he is willing to pay leyo mali so njengamanje kusavele u2000 okuthiwa wathatha wafaka upetrol so liclinike lelo gama bese ngibuya futhi ngisho ukuthi amantombazane aye2 kwakuyimina nofihlishende ebesibhizi kulento le yama Red Nation ngiphatheka kabuhlungu ukuthi ku life kaSkothani okukhona khona umashobolo uthi intombazane eyodwa yama Red Nation naye befuna loyo khathi ngifuna ukugezela amigama angene kokhathi angimazi ufihlishende ukuthi uyayazi yini indaba yokhathi lo yabhuti umfequzisi engangijwayeli kabi hayibo khathi hayibo uNkulunkulu
Hayi manje othi wawufuna imali nawe kuthiwa wawufuna imali. Lo life Ula Sikhothane uMashobolo ila kakhuluma Herod, King Herod. Yes, akathi khona intombazane eyodwa nayo ikulento yakasiyana. One uThamara akaze bize igama lentombazane kodwa kunomuntu osehamba efuna ukungcolisa uqamba amanga. Yasebenzela mina. Yazi isho ukuthi umuntu sodubulana nabantu phela la. Hayibo. Abantu abayeke nje ukuthi babuye bangayisebenzisi ingqo ngoba kwayiyona nje lento ekhulunywa lapho. Ngivumelana nawe wemaqwabe amasimba nje lento ebikhulunywa yilowo muntu lo into engekho ngempela azubedakwa awuzwadakwa lona kuzotrend izinto ngenxa yokuthi sasi defender sithi ingane besho njalo ubani besho njalo wemaqwabe uMashobolo King Herod noma uMashobolo lokho. Yebo. Mfequzi. Hawu. Mfequzi into engifuna ukuyisho wempo kaMakhanya mina akumele uphatheke kabi wena igama lakho futhi alikaze likhulunywe kabi. Wena ayikho imali oyicelile kuliyangane mfowethu ayikho nje into wena oke wayenza ephathanane nokuthi wena ufuna ucold drink. Ayithi uyabona nje ngiyangena mina go live ngihlala isikhathi eside sengihlala isikhathi esingakanani nje la ngoba ayikho mina into engingafuni ukuyiphendula into nje ethinta mina ngifuna ukuyiphendula yonke ukuze abantu balazi iqiniso eliqhamuka esayidini lami uma ngabe ekhona umuntu obona ukuthi ngiqamba amanga bamlande live azongena la angiphikise so far uThamara mina ngithe ngikhuluma wafika bamlanda wangena nangempela akukho nokodwa ake wangiphikisa kukho kwengikushilo uyabona namanje niyaconfirma futhi ukuthi enkulumweni yakhe ku live akazange aze angibala mina njengomuntu omfune imali nomuntu othe ufuna ukubongwa ngemali uye uyabona so yonke lonto bafethu ayitsheleke ukuthi mina nje cha bafethu angazi lutho impela nje la hayi angazi lutho kwangempela futhi hayi bandla waze kwanzima emhlabeni kaMakhanya uclean mfowethu hayibo hayi uclean Max kusho ukuthi awunalo ichashaza mfowethu isholo nje ngani ukuthi abantu ababefuna imali bekwenzakalani ngempela kanti kwenzakalani umfequzi yagula uyazi weMax mfowethu inkinga into esikhona mfowethu ukuthi wena nangehamba ilento ukuthi uMax ulwela umuntu obekafuna imali vele ngempela ngoba kuze kwangena ngisho ama phone call athi ngikubonile wena ezimbali uhleli Where's hour usufonela umtshali manje ngemali yakhe wena uthi umbonile ezimbali uhlanganaphi lapha hawu ngingena ngoba phela uyoyidlela imali yakhe ihlushwe yini ukuthi usezimbali ngimbona koBodok lapha eBay eyoyithengela uyodla imali yakhe ayiphiwe kaze kwanzima bafethu niyaphila ayizaphila singezwa wena ya kodwa ke mina bafethu ngizoba nje mfushane kulento ngicabanga ukuthi into ekumele si-understand bafana bakithi ngizokhuluma nezinsizwa kakhulu bafethu ukuba usomathuba kwesinye isikhathi akukho right umuntu uma efuna imali akayisebenza ngoba lento yokuthi kuthi uma kwenziwa into siyenza ngohlelo oluthile wena bese ufuna ukuyiqhamukela ngendlela yakho yokuthutha sibaningi sizothutha sibaningi siyashesha nokuyibona izinto ezizokuthutha so manje lento igcina ingcolisa igama lakho esikuveza njengomuntu obhedayo emphakathini yabo kanti la besingenzi thina ngendlela le wena obusuwenza ngayo so manje bafowethu uma sibheka le asibhekele kahle sonke ngeqiniso angabukhona umuntu osefuna ukuqhamuka ngala yena akhombisa ukuthi uzoshaya emva kwendlebe ethi aseseyimpatha zakhe masifaka imali sesiyifakela yena yebo lo okay wemelusi ngiyakuzwa intelligent nkabe yami uMax bakhala la ku comment section bathi ubalekela uClive uyabo uyilokisha uClive
Awu umbalekelelani uClive nje uright akanankingi. Mangithi ngiyakuthe phuma nje. Wagena kuthiwa hayi balekela uClive udle phansi. Hawu. No kodwa ke into emnandi kakhulu ngome ingane sekuthiwa ingane manje kade uTamara uTamara uveze asakunokulizwa nje lengane impela sekuthiwa ingane manje zifu nje ingane engaziyo angikho kodwa lapho uTamara lona ke ukuveze kwacaca ukuthi hayi uMax lo akaze mfuni imali nangu umuntu umvezi so mina ngizama ukuveza endlebeni umyezi ya bafethu yabona ubutsotsi ukuhlakanipha ke okungaphelele kuyaphela bafethu kuyaphela funa abantu uyazi isifundo lesokuthi bawucabanga uzokwenza izinto ngobuqophololo uzovela uhlala obala manje bese uba yihlathu yabo cabanga bese silo sikubuka uzozama usikhola manje sesilo sikubuka manje uzama usikhola manje hayibo lodwa uthi umthandeni singoba hola class ebuhlungu la emelusi ebuhlungu la mfethu labafethu mhlawumbe ngazi noma amagama abawanaki bebewakhuluma yabo bazolwisa ingane ngokhathi ake umfake emalini umyeza akasho mhlawumbe imali ayifakile mhlawumbe sikhuluma ukuthi uyabuyiselwa uMax ufake emalini naye sikhuluma indaba ukuthi uyabuyiselwa yabo akekho futhi nomuntu ofaka imali othi mina ngo2 wami bengithi uTamara akakwenza inzipha uTamara wangazenza inzipho ngifuna uTamara wami ngokhalela ukhathi uthini kuthina thina futhi inyoni ngizosibhuketa la ngizoshange esikeleni yabo vale ibheda ngizophendulisa thina manje nizotshela thina ukuthi sijikele ingane lengane le abantu ababe willing ukuxoshisa emsebenzini bese siyiyeka lengane izoba njani emva kwalokho labafethu ababheke mfethu yabona bangasenzi ngoba yabo manje egcineni somane siyeke indaba yaTamara yabo so abaTamara sithi wethu ngibonisa inyoni thina benze sibambe inkunzi akikushiye noma akubona uma ukuthi uzange umbambe inkunzi ngoba kuzana thina ngithi Weclive mnewethu umaga weclive mnewethu anonaka phela bafowethu ukuthi Hollywood akabambeki kalula ngoba babonile ukuthi nina nilahlile nemali eningayisebenzisi ingakho beyiyenzile ake sinike langa nokusimba lapho ukuthi bambeke Kokama ngiyabona akuphakama umuntu la athi mina umuntu ngo5 wami u5 wami mina bengisupport inkulumo eshiwo Max bazogibela isitimela samba lengane siyazi bengakakhulumi bese siyazi lengane uyabo silandela bafethu akadlalwa ngengane la bafethu lengane bafethu sizoxhaphaza ingane la sizoyilimazisa futhi uyabo thuka abantu la mfethu thuka abantu ngabona mfethu bafethu laba ehlelwa isithupha bazositshela ngama-reputation plus umuntu wesifazane yabo lonto bazositshela ngama-reputation bafethu ama-reputation yani mfethu ukhathi owani ayikho imali efakiwe kuthiwa imali le5 yakumyeza u10 yakuTamara imali efakwa kuTamara buya Max ofaka imali akasho ukuthi mina ngowami 5 bekuthi uTamara akenza inwele uTamara wenza izinto busela imali yakho yinwele yabo Tamara zangicela imali thina bagibela isitimela laba mfethu basibambe ngestaff mfethu kanti sina sesihlebise lokile emanene sanibonana kule panel ana manekeneke sawubona siya Simba Thabi Simba we khona manekeneke Thabi Simba yebo ngiphinde ngibhekelele ingane zakwethu cha ukhathi bebefuna beze kumina ngizobanika esandleni ukuthi kena ke uTomax ke ukuthi ngibonile mina kumyeza na kuMax ngibona ukuthi abantu ababalekela iqiniso special uMax mayekhuluma la bekade evuma mase kungena umyeza sofuna ukuyishintsha yonke inkulumo uyabo indaba number 2 la mntwana loyana akazange athi yena ke athi ubhaka yena omfuna imali wamfonela kodwa into ayishilo umntwana uthena ke umyeza wabala ukuthi unabantu kade sebenza nabo wathi ubhaka wathi ke uMax akazange la mntwana sokuthiwa ke umntwana ukukhuluma ngegama lomuntu omkhulu
so sebeyamsukela lapho umntwana azange ngasho ukuthi wafonela uBhaka wamfuna imali kodwa yena uthena umntwana ke uMax umyeza wathi ukhona uBhaka khona uMax so kufanele ukuthi yena ke makuthi lo mntwana uzokhipha u5000 kamyeza cha sofuna khipha u5000 abathathu which means ilo 15000 lekade usho uMax uthi uMax ke kungcono makuthi uzokhipha 15000 kusho ukuthi Wabhayile ngisayibukela ibhola. yabo kusho ukuthi umyeza bekade emtshela umntwana ukuthi ke kufune ku15000 kule mali yakhe so umyeza ba wrong bangamaqolo bafuna ukuqola umntwana vele Phika mina. abaqola umntwana baqola thina kahle thina itabane Mina bafethu thina itabane Aziyakhala basibhebha sigqokile abasikhumuli basibhebha sigqokile thina itabane into engiyibukayo nje mina yazi mfethu hey bafethu basixhaphaza omyeza baqhaphaza thina uma izokwenzeka yonke ibile mfethu ukhathi wabo basenze ilima shuthi thina seziyiphukuphuku nje sifuna i-account sifake imali bona bayazi imali ukuthi imali ihluzwe eqinile imali akuyona engane xashazwa thina and ngiyaxolisa ukugcina abafethu bagqokile endogcina Clive lo mntwana ushilo umntwana athikena ke uThamara wathikena ke ku-account yakhe aligama lamyeza umyeza ufaka imali alikho igama likaMax ukuthi uMax ufaka imali so ku-account yakhe akabakoleti lutho labantu labo akukho longena ukuthi ke uMax uyifakile 4000 akukho lokuthi ke umyeza ufake emalini so babengadlali ngalomntwana ngempela ngoba nje ngiyaluza udaba ngale umyeza labafethu bangasenzi uyaduduzwa manje abajikela mfethu abangasenzi uyaduduza umyeza manje kuthiwa bajikela labafethu abajikela siqonde ngqo ihlahla uThamara lihlahla ngumagaseli 2 manje ngizwa ngaleni uyaduduzwa manje umyeza manje umlungisi uyithela isila uThamara unyela ihlahla mina ngisibone abasimba angisiboni mfethu yazila usayibiza ngesihlahla manje itabane yazi nizobaza sona itabane la asimshi umuntu bezama ukubamba inkunzi wahluleka wenza njani ehlule ngoba konto yenzini asibabeka uma kuphawu lokuthi noma fika ngikhulumele mina nje ngoba mina ngayifaka mina imali ngikhulumele mina ngibeka olami uphawu ukuthi ngizama ukubanja inkunzi ngayivika inkunzi umuntu lo muntu ayibonele phezu ngemali yakhe usalizozidakelwa la yabo akekho umuntu ofaka imali okhalela imali yakhe ukuthi ngo5 wami uThamara akazenzanga inzipho bengithi akenza inzipho akekho uzokhulumela ukuthi ukhathi uzokhulumela ushuthi wena ufuna usibamba inkunzi sesinendaba noThamara angifakelanga imali ifika noma inqakala noma amehlo imali ngifakela inkulumo ebengizisana nazo finish abafundi ngoba phela lento moyizwa kahle uthi wathi unakho u2000 wangaka petrol uThamara uthi 2000 wathi uma sethi unakho umyeza ngaze ngamfonela ngilele hotela ngifuna ukumkhombisa ukuthi ade singambruketi kanti upetrol awufaka ngani futhi manje ngoba yabo lo muntu yabona bafana basixhaphazile lapho hey basixhaphazile lapho adlale ngathi kakhulu hayi kodwa ke at least bafowethu yonke imali isesekuThamara ayikho uThamara imali ayidedele yakulabantu yonke imali imali eningi sesekuThamara ebank ayikho azoyidedela bazamile bona uthi ngeke ngale kumyeza ulife wakho umyeza ngqongqongqo ya ukamyeza straight kwi-account yakhe bazokukhipha mabangikhiphile waphikisana ngawuza ngengqonjwana impela hayi waphikisana hayi bakuthanqaza once uyabona ihest ibanjwa kuyo yonke indawo ibanjwa ngisho na ku TikTok leya ku TikTok lokuzana wethoka malodumo ayifune spam ayifune mesele lenkunzi ifuna idatha nje kuphela hayi ngiyakutshela mawunedatha yakho nje hayi ushebeleza uduku hayi inkunzi yedatha mina kodwa engifuna ukwazi kahle mina ngifuna ukuzwa ngayo uThamara ukuthi lento iqala
Tamara yayi ngokuthi wena uphiwa imali noma kwakuvele kubanjwa thini wena ubukwazi ukuthi thina siyabanjwa. Muyisilo mnewethu No, kungekho ku live wakhe. inkinga wesizwe lawo yazini ukuthi uTamara uthe maye uvula live wachaza uTamara ukuthi uzofaka umyeza no lofowethu lokadela uMakhaya uzobafaka kwipanel kube uyena uMax umyeza kuyabe akasabafaki usethi akazi ukufaka umuntu futhi wakhuluma yedwa wazi waqeda almost 45 minutes wazi waqeda wawuvala live engabafakanga labafethu uyabo futhi akukho ke la bebezophikisa khona ukuthi unamanga la uqinisile la angithi uyayizwa lonto naye ukhulume uTamara iside elivuna yena kuphela uyabo iside le story sodwa waveza lezi inhlangothi ezimbali ukuthi uMax sakhuluma naye safika la umyeza sakhuluma naye safika la Yabo nje mina nginankinga ukuthi imali uTamara ngisho kuthiwa uyavezwa kuthiwa udla u40,000 kuphi akunankinga ngoba lo 40,000 awudlayo buvele uya kuye direct akekho omunye umuntu okumele beneshare kule nto le ngaphandle kaTamara kumele bedla imali obaba lebethola imali uMagasela nangu mbanzi uthi uyaqhubeka umyeza lapha ngokubaqola nangu kuthi uyaqola ngalushaya indisho uyaqoleka nga hey ufuna donation yes ufuna donation ngale ayisiqathi angithi ngale kuthiwa kumele smart umyeza kumele kuhlane 2000 ngale ubele kuTamara manje ngathi bayadonate phela lo mntwana lona phela ngibonayo uMagasela mfowethu enye into engiyibonayo kakhulu angiwagxeki amazwi kalokho njani kaTamara mina enye into engiyibonayo bafowethu ukuthi singamadoda sinokuba nakho kuba izilinyana bafowethu ngendlela abantu besifazane abathuka ngakhona bathuka umuntu ongakaze ahlale ngisho nentombi iviki endlini egceka abantu besifazane uyabona kumanje seliganga omunye umhlathi ke manje yabo kumanje mfowethu le mali ibingena ku-account kaTamara ngokuthi kuthuka abantu besifazane yazi kuthuka omabe ngane zethu nathi sisekhonda lokho ke siphinde siphuca imali phinde kuthiwa kunokhathi la bona nje umyeza lento abayenzile angehle ngidedela abanye angehle ngidedela ngicela ungehlisa rush hour bengiqala ukuze uMax ephansi kanje namhlanje khona Clive kunamanye futhi kunabanye abafowethu lana okubathola behleli uhleli ku live ubiza abantu besifazane ngamagama usukhohle ukuthi wena nje emhlabeni wazala umuntu wesifazane uthola ukuthi lo muntu wesifazane wakuzala uthola ukuthi niba u5 babili abantu abanobaba yedwa abanye omunye nomunye uzala ubaba wakhe lapho kodwa ubhizi uhleli ku live ubiza abantu besifazane ngamagama hey kulukhuni mfoka Mvelase mfowethu sawubona hayi bafowethu naphela mnewethu abaza sikhona mfowethu kuyaphileka bafowethu la shizwe eqhudeni unikhona mfowethu kufuneka khona ukuthi ezinye zezinto yiseqe hey hayi kunomsindo ku TikTok too much kodwa ke bafowethu hayi kuyajabulisa kodwa kungcono ke mawukuthi bonke sebegonyuluke kona wonke amasayidi wonke umuntu usesikhiphile iside lestory sakhe ngicabanga ukuthi sekungcono ke mhlambe nabasafisa ukuyiqhubha soweyiqhubha kahle sebazi lonke uhlobo lestory ukuthi simile noma isayidi ukuthi limi kanjani umuntu nomuntu uvelile nokwakhe eish hayi mina angisafuna ukujaja umuntu manje ngiright seku right eish
Hey, phela bafethu nangu ngale umyeza uthi ufuna ukubuyisela u2000 kodwa unesicelo ukuthi ucela simdonethele ukuhlangana lo2000 abuyisele imali kaTamara. Mayefuna ukukhokha phela mfowethu engenawo. Wena ufuna ukugeza igama lakho ukuthi u2000 ubele emuva. Awu right. Awu asiphinde inkunzi wesibili. ya uthi engasayi. Akona phela Inkunzi yesibili. Hayi mfela akanawo nje ufuna ukukhokha. Ufuna ukukhokha. Hayi ngeke mfela akayohlupha abanye. Hayi ngeke. Inkunzi yesibili. Sekuyi-highest yesibili manje. Hayi. Uzoba nje ubhekile njengeKarabao. Hayi ngeke. Yeah, that's how I felt. I was down there and it wasn't working. So that's why I came upstairs. It's freaking crazy. Hayi bakhala abantu bazosiphinda inkunzi osiphinda indayo kwesibili. Hayi. Yabo nje lento eyenzakalile lana yazi ukuthi ngenye inkathi kuzoqhubeka kube khona umuntu ozodinga usizo lwangempela. Azabantu ngeke besayikhipha imali ngoba akasekho manje umuntu ozobona ngathi ozobona ukuthi le mali lena efunakalayo iyosiza lo muntu. Sekuzoduma nje ukuthi manje siyabanjwa even ngisho sekunomuntu okumele sizakala kwangempela. Hayi wena mfethu wena Magasela abantu bayoyikhipha imali ngoba uyabona lento leyemnikelo le iyazenzakalela. Iyazenzakalela lento yemnikelo iya ngabantu. Maqhamuka umuntu yes ngiyavuma bengakhiphi. Qhamuka omunye inhliziyo nje ivele zivume ithambe beyikhipha. Lento yama offering le ikhetha abantu. Ngoba nje uTamara ngithi uzodlala ngathi uvele sivike inyanga sivika bo. Bazodlala ngengane la. Bachaphaza ingane. Hayi uBex bro. Ade sakhuluma. Kodwa nisholo ukuthi bafethu akuzona insuku zokugcina lezi. Mina ngibona ukuthi sekwezokugcina lezi. Ayingenzeka. Hayi abantu abafuni ayingenzeka. uTikTok abakawuqoqi. ukuthi umhlaba usuyagoqa Khona mzwane ethwele inhlabathi ngesifuba. Ya. Ethwele inhlabathi ngesifuba abone ukuthi uTikTok unjani. Abakaboni. Konke lokho kuzabona. Ade Max emini akekho umuntu ongazi ukuthi ngiyadala lapha mina. uTamara ngisazomdala lapha wayena nomntana. Ukubuza umuntu obekhona ku live lo obukhona emini. Usiqiniseko bekakhona. Yeah, bengikhona ngapha. Ngiyabuzwa. Yebo uyezwakala mfowethu. Ngicela ukubuza ukuthi ngesikhathi umyeza ethi ibank iaccount yalomntwana ngase ivalwe bengachaza ukuthini onolwazi ukuthi bengachaza ukuthini okanye mhlawumbe ongahlaziya kangcono ukuthi bengachaza ukuthini uma ngabe ethi ngase ivalwe uma ngabe khona umzwini. Ubechaza ukuthi uma udrink wakhe engawutholi shothi khona indlela azomkedula ngayo. Ngiyabona kodwa ukuthi ube semsongela mhlawumbe bese semsongela ukuthi angawaphutshuzi lamalokhu njana lama video ngoba uzosaba ukuthi ibank lakhe lizovala investigate. Owazi uTamara akathi kuTamara abatshela ukuthi imali udrink wabo unika uClive. Ufuna udrink wakhe akeze kumina ngizomnika esandleni. Bahlukane nengane phansi. Man. Niyazi ukuthi umuntu uyakwazi ukulanda isipho sakhe emntwini. Amphe sona athi usifuna back. Niyakwazi lo. Kuya ukuthi uba lo ngeke unginike isipho iphinde usithathe. Uyazi lo ukuthi ngikufunde kuphi ngikufunde kule channel ka X-Repo. Kunabantu abaphana ama furniture ubone sebelanda uX uX seyokulanda lokho.
Mangaba kungenzeka mhlambe lo we 10,000 aye emaphoyiseni athi sengifuna u10,000 wami ngingathiwani. So Ngafuna ukuthi amara asebenze 10,000 yakho. Hayi kuyazwakala ba. Abo kuyiloko nje bengiqaphelile ngomyezo ukuthi bese isongela lengane kodwa bengabonisi. Yena into kumele yenza wakhiphe lo 2000 na usebenzisa kuphela. Hey 2000 sokukhulunyelwe kanje. Awu phela sasingeke thina sifakele enye indoda imali sivese sifake imali zethu siphe enye indoda. Kodwa okumele sikubheke madoda kulezi mali lezi mele singazikhaleli kakhulu ngoba phela i-donation ufaka leyo mali onayo oyi-afforda kufana no-Betway ubheja ubheja ngemali o-responsible ngayo ongeke uze uyikhalele nalo khipha u10,000 bofana no10 kuyena ube ngakathatha imali engane zakhe zonke ayifake kuThamara ayikho into ekumele siyikhalele thina. Asikhaleli imali thina yabo lo muntu esamnika sinankinga ukuthi samnikeza imali yilo ufuna imali eceleni akavulwe akhipha inelo asho ukuthi yena ufuna ukudonethela imali bese imali iza kuye straight ke hayi ukuthi afront ngengane. Ayazwakala bafaka bengifuna nje ukuphawula lokho bafowethu ngizolilalela nami khona la mase sinongikhipha bazongikhipha. Into engichaza ngayo lengane inesibindi ayisabi ukukhuluma. Ayifani nabo limit umuntu ovela ayayithola la mali yangane i-strong ngale. Hayi strong liya uyibona noma ikhuluma nje ike yabhekana nezinkumbi zake ladies house yangakishe ikheke yaqhubeka yahlala kubona. Hayi ngisafuna ukuyifonela ngishele ayidlala kolamula nje ukuthi bayi report bafowethu ibhilidi